Danas ja i moj sin igramo čokolada penalty challenge. Okay. Igramo 5 serija, poslije svakog promašenog udarca čokolada ide u glavu. Udri, sine! Mogu ti reći, sine, da nije loša čokolada. Au! Aj, sine, mogu ti reći da uopšte nije loša ova čokolada. E, sad ću te ja polomiti. Upravo su ljudi što meni govore, omčo, izgledaš ko jedno veliko govno. Nemoj, sine, toliko, pretvorit ću se u debelo kinder jaje. Zamisli kako će te tata sad posrati. Sad si ti, proljev! Polako, sine! Aj, šta uradio od mene? Aj, gdje sam? Polako, sine! Aj, sve u mene! Koje sam ja govno? Baš si govno! Aj, sine, šta je tog proljeva? Ako mislite da sam veliko govno, da sam proljev, pretplatite se na moj kanal.